Buktel sampai chano, ejini otering halong mendi tepsiul jibaina. Umgrasang tollo honegin toresh, borhangni u. Ejini emit ugere emderchgasang ketik itkit jibain. Bitnar mungkut orshih. Emit borhangni ugere 아바락드성 드디꾸이 으뜨르불 우긴다고 엠들지 에진이 우게스 조르지 에진이 우기 엠다랄다 헤릭줄스네레 유럽득 엠다랄라라 가이함식트 이벨리르 두릉 엠드락 벌럼치테 바이가 예수싱 올링 알탕 서로갈릭 선성 우이 올롱 후무스 에진이 우긴 엘크 메틸트 가이하치 에진이 혼데뜨기치 에진이 욱볼 벌항니 우게스 언더게뜨기 보깃 얼독성 바이나 빛날 벌항니 우긴 엘크 메틸트 이티기치 으뜨르불 벌항니 우긴 후치 찾들라라 엠드락 벌너 응거로성 나이몽살인 토르시 빛날 마테 타바스 돌로또가 볼렉트 비측대성 예수싱 올링 알탕 소로갈릭 고칭 고르봉 왔다 함트 벌항리 오기 선성배가 어느 때 예수싱 올링 알탕 소로갈릭 두구니치 예수싱 올링 알탕 소로갈릭 은들럭 벌너 예수싱 올링 알탕 소로갈릭 닉 후스닉 더뜻 박탓 다홍드 호알 찾기치배가 마테 다우또로 불리겠어 돌로 또가로 불리 구르텔 인 고르봉 불리기 빛날 예수 소리팅 올링 알탕 소로갈 끼치 내릴 뜻배가 마테 마르크 룩 요한 사임 메디니 놈드 예수싱 얼롱 소로갈릭 비측대승 베이트 하링 예수싱 마시 얼롱 소로갈린 더뜻 함깅 고이 함깅 아고 함깅 사행 소로갈 오치라스 마테 타바스 돌로또가로 불레기 빛나 예수싱 올링 알탕 소로갈 끼치 낼뜻배가 예수싱 알탕 올린 소로갈릭 거름 톰 헤스겔 호와급을 타빙 네게스 호일볼 얼실 헤스크바가 예수 그리스도 투뭉 언론이 하라드 올엇 가랑 소한 샤비나른 투운딜 일레 테르암 냉 티틴트 소감지 힐릭대 인 예수신 소로갈릭 올링 알탕 소로갈 깃 일치백은 예수 그리스도 인 소로갈릭 올엇 가라가 가르치
소갓 ард олонд 자선 байга. Тэгэд уулын альтан сургаалын 함딩 특색을 돌로깅 호린 나임 호린 뉴스 이실볼 예수싱 알탕 어울린 서로갈릭 선승 호무스만 에지니 오깅 에르크 메텔트 가이카치 에지니 볼 우니 욱테 아뜰 비시 홀린 박신날 자핫 오기스 가이함식 에르크 메텔테 후치 찰때 욱게티익 복들의 홀린 좁시지 올 독성 토하이 비승배가 오직 선승 우무스 예수신 알탕 올링 소르갈릭 히르킹 홀리지 아완 야지 두구니스닉 비승배가 되게 마테타빙 고르버스 돌로깅 호린 두릅뚜기 이시를 홀때 예수 서리스 아르붕 세디빌 소르갈 알티승배가 예수싱 소르가승 아르붕 세디빙 소르갈링 골 세티브만 탱게링 하앙찔랄링 아투무니 엠드랄 발가 버항니 이벨 니굴슬렐 예수스 흐이tit 이티기치 다가스나라 탱게링 하앙찔랄린 아투문 볼승 빛날 힐킹 야치 엠드락 달랄 예수스 소르가승 발가 예수싱 아르붕 세디빙 소르갈릭 불리길 호와울 마테 타빙 고르바스 두친 나임독을 이시를 홀때 의르 질룩드승 우쭐 벗들 볼항리 탱게링 하앙 찌랄린 아르투문 볼승볼 유를린 토하이 벗돌사나 의르 질룩드 흐야스데 바스 탱게링 하앙 찌랄 아르투문 볼승볼 델킹 게릴바 답스 볼지 엠드락 야스데 탱길 항치 아르투문 볼승볼 호일린다고 비시 호일릭 부름 특스 비엘룰성 예수식 다강 엠드락 야스데 기치 예수스 설갔습니다. 티모치라스 마테 타빙 고르부스 두친 나임 떡을 이시를 볼 탱길이 항치 아르투문 볼지 아브락듯이 유력듯이 볼항니 항치 아르투문 볼승 후무스 이클릿 우쭐 버틀러 어르칠력도 야스데기스 자 마테 타빙 고르버스 아론 호이른 나임은 유를릭 예수스 설갔습니다. 빛날 유를 기별 유를 기치했다고 해. 에드 바일락테 에룰 앵크 아찔 오일스만 부팀치테 고닉 저블롱꾸이 부주일린 한갈롱 사인 사약한 엠드럽을 유를 기치 법득 임볼 이티키드꾸이 후무식성 홀링 줍슈리치 하이치 버뜩 유를 따이가 에드 바일락으로 유력든 팀에 에룰 민들 유력든 아찔 오일셀 유력든 내를 혼드때 야마르치 저블롱 감식 아소달꾸이 우리 유를 기집었다. 하링
Есүс Христ сургаасан юурал бол дэлхийн хүмүүс үздэг юуралтэй адил биш. Сүнсэнд ятус юуралтэй. Гашуудагсад юуралтэй. Дүргөмжүүл юуралтэй. Чүпт байдалын төлөө өлсөж чангагсад юуралтэй. Энэрэнгүй чүл юуралтэй. Чүрхэнд чибэр ариун байгсад юуралтэй. Амар тайвныг тогтогсод юуралтэй. Чүпт байдлын төлөө хавчдагсад юуралтэй. Есүсийн сургаасан энэ 8 юурлыг хүмүүс юурал гэж боддог үгүй штэ. Сүнсэнд ядуу, гашуудагсад, дүлгөмжүүл, чүпт байдалд өлсөж чангагсад, энэрэнгүй чүл, чүрхэндээ чибэр ариун байгсад, амар тайвныг тогтогсод, ийм зүйлүүдийг хүмүүс юурал гэж боддоггүй. Харин Есүс Христ сургаасан юурал бол харагдах дэлхийн эд байгалийн бодит юуралоос илүү бидний сүнс, бидний зүрх сэтгэл, бидний оюун санаа, үл харагдах юурлыг сургаасан байна. Тэгэд Бурханы өмнө зүрхэнд ариун чибэр, чүпт байдлыг хайдаг хүмүүс, чүпт байдлын төлөө хавчдагсад юуралтэй байна гэсэн юм. Тийм учраас Есүсийн сургаасан юурал бол сүнслэг юурал, зүрх сэтгэлийн юурал, чүпт байдлын төлөх юурал гэж хэлж байна. Есүс сургаасан юурал бол дэлхийн хүмүүсийн боддог юурал биш байгаа. Би махбодын дэлхийн ертөнцийн бодит юуралос илүү үл харагдах сүнслэг юурал, зүрх сэтгэлийн юурал, чүпт байдлыг даган амьдрдаг хүн юуралтэй гэж бичсэн байна. Тэгэд ийм бүх юурал Бурханаас ирдэг. Ийм бүх юурал маань Бурхантай харилцаатай холбоотой байна. Та бид нар бол 천인 ганц амьд Бурханаар бүтээгдсэн түүний бүтээл учраас Бурхантай харилцаа тасалбал юурал биш. Бурханаас олдвол юурал, Бурханаас холдвол юурал биш байх болно. Тийм учраас Бурханы Тэнгэрийн хаанчлалын ард түмэн болсон бид нар дэлхийн хүмүүсийн адил харагдах зүйлээр юуралыг түгнэж үздэг хүмүүс биш. Бурханы дотор Бурханаас ирдэг үл харагдах зүрх сэтгэл ба сүнслэг юуралд анхаарал хандуулдаг хүмүүс байх ёстой. Ингэж Бурханы Тэнгэрийн хаанчлал ард түмэн болсны дараа юуралын тухай бидний үжил бодол өөрчлөгдөх ёстой байгаа гэж Есүс сургаасан байна. Дараа нь Матай 5:13-16 Бурханы Тэнгэрийн хаанчлал ард түмэн бол дэлхийд гэрэл ба давс болж сайн үйлсээр Бурханы Тэнгэрийн хаанчлал ард түмэн болсны гэрчлэн амьдрах ёстой гэж
эжен сургасан байгаа. Гурав сэдвийн сургаал бол хуультай холбоотой сургаал байгаа. Хууль ба Есүс Христ. Есүс Христ хуулийг хүчингүй хэрэгсэхгүй болгохын тулд ирсэн биш. Хуулийг бүрэн төгс биелүүлэхийн тулд ирсэн байна гэдгийг Есүс сануулсан байгаа. Хуучин гэрээний Мошегээр дамд өгөгдсөн хууль бол тийм ээ. Ажил үйлдэлийн тухайн хууль байгаа. Есүс Христ зүрх сэтгэлд ямар бодол санаа байгааг хүртэл шүүж үлдэх гэж Есүс сургасан байна. Матай 5:17-48-д хүнийг бодит альснараа альсан хэрэг биш. Хүнийг хэл яриагаараа алгаж болно. Бид нар зөвхөн эмигтэй нийлснээр завхарсан биш. Бидний нүдээр чи завхарч болно. Эмигтэй хүнтэй харилцсан гэж бидний зүрхтэй бодол санаагаар чи завхарах боломжтой гэсэн. Бид нар бол хуулийн дуур байгаа биш. Хуулийг бүрэн төгс биелүүлсэн Есүс Христийн дотор байгаа. Бидний Тэнгэрийн эцэг бүрэн төгс байсан шиг бид нар ч гэсэн Есүс Христийг даган туурайж бид нар хуулийн дагуу амьдардаг хүмүүс биш. Есүс Христийг туурайн даган түүний агуу үг сургаалыг даган амьдардаг хүмүүс байна гэдгийг Есүс сануулсан байна. Ингэж Матай 5-аас 5 дугаар бүлэг бол тийм ээ. Тэнгэр ард түмэн Бурханы Тэнгэрийн хаанч ард түмэн болсон юурлын тухай үжил бодол өөрчлөгдөж дэлхийд хэрхэн амьдрах ёстой гэдгийг гэрэл ба давсаар тайлбарч бид нар хуулийн дагуу биш Есүс Христийг туурай түүнийг даган амьдрдаг хүмүүс болсон гэдгийг Есүс сургаасан байна. Дараа Матай 6 дугаар бүлэг бол тийм ээ. Өөрчлөгсөн харилцаа. Бид нар Тэнгэрийн хаанч ард түмэн болсон бол бид нар Тэнгэрийн эцгийн хүүхэд гэдгийг мартаж болохгүй. 6-гийн 1-с 19-нд хууль нүр бүх харах гэж Есүс сургасан байна. Бид нар хүмүүсийн өмнө хүмүүст үзүүлж хүмүүст магтуулахын тулд хүндлүүлэхийн тулд сайныг үлддэг биш. Бид нар нууцаар харагч Тэнгэрлэг эцгийн өмнө үүний шудраг амьдрах ёстой гэдгийг Есүс сануулсан байна. Бид нар өглөг өгөхдөө залбирахдаа мацаг барихдаа хүмүүст үзүүлэхийн тулд биш. Нууц харагч Тэнгэрлэг эцгийн өмнө бүх сайныг үлдэх ёстой гэдгийг Есүс сануулсан байна. Тэгэд Есүс Христ бид нар гуйхаасаа өмнө бидний Тэнгэр эцэг бидэнд юу хэрэгтэй байгааг бүгдийг мэддэг учраас та нар эцэг Бурханы өмнө хотлоо нүүр царай гаргаж болохгүй гэдгийг сануулсан байна.
다란 답독으로 소르갈 볼 마태 조각인 호리우스 호린 고친들 인볼 뭉크 에드 바일락테 헐퍼테 탱길 항지 아트문 탱길은 에치그 볼 항바 에드 바일락테 니근 지릭 울칠릭 볼lum치구이 배나 기치 사노울란 다란 타나르 유 이때코에 유 오코에 유 음스코에 에드 바일락인 틀러 이때 ох 음스 주일리스 비트기 사나 조 기치 에친 사놀스 바이가 어느들 다 비트나트 유 헤르그테 바이가 탱길렉 에측 북딕 비트네 비트나르볼 온침 우구뚜트 비시에 비트니 탱길렉 에측 비트니 북주일 미뜩 바이가 비트니 잘비랄 고일틱지 미뜩 비트나 호일 누르 가락지 미뜩 팀에 비틴 유 헤르그테 바이각지 북딕 미뜩 바이가 야갓 비트나볼 볼항니 탱기링 항 아트무 오치스 비트니 탱길릭 에치크 비트나리 마시 사인 미뜩 바이가 기티 예수스 소라가성 바르노 다란 마테 돌로깅 네게스 호링 고름 예수스 그리스도 탱기링 항 찔라린 아트문 볼성 비트나르트 두루붕 주일릭 사노울성 바이가 돌로깅 네게스 조로간 보스틱 부슈 보스틱 슈스넬 볼항님은 슈익득 벌너 비따라 보스틱 슈익비시 우리고 슈지 볼항님은 우니지 쇼트락 백 여스테 백아 다란 돌로깅 나이마스 아론 네근데 예수스 그리스도 고일틱 사놀슨 백아 고이 태기빌 우근 하이 태기빌 얼른 툭시 태기빌 넥든 고이트 쿵벌공 아분 하이트 쿵벌공 아분 툭시트 쿵벌공 넥든 개치 호일 답탕 소르겠습니다라 타는 호롬모 아틀라 철로 탈 고이 우구뚜때 철로 우구뚜꾸이 자가스 고이 크다 먹고이 우구뚜꾸이 비치대 하린 타나린 탱게릴렉 에치 고이트 우구뚜때 사이닉 우군 댐직구이 벗어 티모자 타나 고이 이렇게 met을 때 오치는 타나린 탱겔렉 에측 타나린 고일틱 선솥 함징 새나라 하리울락 벌넣기 특히 예수스 산홀성 발가 다란 덜로깅 아롱오이스 아론 들어본다 예수스 그리스도 볼항리 탱겔이 항치 아뜨문이 잠볼 어르궁 잠비시 나링잠 빛날 볼항리 탱겔 항치 아뜨문 볼스는 빛날 위에 나링 할락 합치 할락하라 옳지 일성 후무스 발가 볼항리 탱겔 항치 아뜨문이 엠드랄트 얼렁궁 얍득 비시 어르궁 비시 나링 배나 그티게 사놓을지 볼항리 탱기링 항치 아트문이 엠드랄 예수식 다각 잠볼 나링 합식 발각 산홀성 발각 다란 마테 돌로깅 아론 타바스 호링 고르본드 예수 그리스도
хуурамч иш үжүүлэгчдээс сонор ширэмжтэй байгаарэ. Хоньны ари шиг нөмөрсөн олон чөнүүд гарч ирсэн байгаа. Тэднийг үр жимсээрээ танина. эжэн гэж дууддаг болгонд итгэж болохгүй. Эжний нэрээр гайхамшиг үжүүлдэг учраас тэдэнд итгэж тахаж болохгүй. Тэд нар үнээр Бурханыг алдаршуулж, Бурханыг хүндэтгэж, Бурханы хүсэл зорилгыг биелүүлдэг эсхийг сайн үжиж шалгаарэ гэж Есүс сургаасан байна. Есүс Христийн үеч өнөө үеч маш олон хуурамч иш үжүүлэгчд гарч ирсэн байгаа. Бид нар хуурамч иш үжүүлэгчдийг зөв ялгахын тулд бидний үр жимс ажил үйлсээрээ үнгээр тэд нар Бурханыг алдаршуулж, Бурханы хаанчлалын төлөө Бурханы хүсэл зорилгыг биелүүлж байна уу? Эсвэл ховын ашиг сонирхол, ховын эрх мэдэл, бардам, гэх мэт иш үжүүлэгчдийн үр жимсээрээ бид нар шалгах болно. Бас бид нар хуурамч иш үжүүлэгч, Бурханы үгийг бариад хотлоо ярьдаг хүмүүс учраас бид нар Бурханы үгийн дотор тэднийг шалгах боломжтой байгаа. Ингэж Есүс Христ нийт 9 сэдвээрээ сургаал айлдсан дараа Доллогийн 24-с 27-нд дүгнэлт байгаа. Матай Доллогийн 24-с 27-нд сонсоод үйлт гэж Есүс сануулсан байгаа. Эзний үгийг сонсоод үйлддэг, дагдаг, хэрэгжүүлдэг хүн бол хатан дээр байшингаа барьсан хүнтэй адил. Харин үгийг сонсоод үйлддэггүй, дагдаггүй, хэрэгжүүлдэггүй хүн бол элсэн дээр байшингаа барьсан хүнтэй адил байна гэж Есүс сургаасан байгаа. Бид нар Есүсийн атан сургаалын дүгнэлтийг 3-7 хоногийн турш хамт үзсэн байгаа. Бидний итгэлийн амьдралыг сүнслэг байшин барьдаг хүнтэй адил гэсэн. Бидний итгэлийн амьдралын сүнслэг байшингийн сууй бол Есүс Христ, Полангийн чолло. Бид нар Бурханы үгийг даган хэрэгжүүлснээр ямар ч нөхцөл байдал, хичүүхэнд асуудал, хавчлаг, чөлөөлөн байх ч Бурханы үгийг даган хэрэгжүүлэн итгэлээ сахан амьдрал бидний сүнслэг байшин маш гоё баригдах боломжтой. Та бидний итгэлийн сүнслэг байшин эзний өмнө очих үед шалгуулах болно. Ингэж бид нар өнгөрсөн 8 сарын турш эзэн Есүс Христийн алтан уулын сургаалыг хамт үзсэн байгаа. Хайртай итгэж нараа, энэ номерлыг сонсоод Матай 5-6 дугаар бүлэгийг дахин сайн давтан уншаарай гэж би хүсэж байна. Есүс Христийн уулын алтан сургаал бол Бурханы Тэнгэрийн хаанч ард түмэн хэрхэн амьдрах ёс
те талар сургасан 아구 гайхамшигт сургаал болно. Та нар Есүс Христийн айтан сургаалыг та бүхний итгэлийн амьдралд бодиттой хэрэгжүүлснээр Бурханнаасаа гайхамшигт юрөгдөх, юрлоор дүүрэн амьдрдаг Есүсийн тагалдагчид Бурханы Тэнгэрийн хаанчлал ард түмэн болох болтугай гэж үсэн юрэж байна.